Fia tala noa ia te oile nei tae au. O le ola, na te tō whatu moana ina le vale. O le ola, na te tō whatu moana ina le vale. O le whai upu nai lima. Lo iai le whai tau nai pito lava i lalo le whai upu e lima. O i whai pe wha, pe wha. Ina ia tō whatu moana ina le uvale i le ola. Taua ia o lo tātou ola. Ai tātou te ola i le ola. Na te tō whatu moana ina le vale. So, it is good for you to understand, to live a life that can swallow up what is mortal. O le upu tō whatu moana ina. O te tango whao ngāle me voi lea e tango e tongi se mea i le moana, po le moana sau. E ngoto tua e le vaia. O lona winga voi la. O le mea leo o le uvale. O le mele o leana te wha luma ina le tangata. Na te wha mata ngā ina le tangata. What is mortal try to destroy human beings. O te tala noa lai lou loto. I le ola lea. E le o le ola lea e te mana vaina i le ea. Po le ola lea e te mana manava mai ai. I'm sorry. A ole ola lea. Na au mai e keriso. Po ole ola olai a Yesu. Langa ole ola lea. E o mai whaatasi ma le mea lea o le malama. E leo le malama o le sulu o le la. Po le mumu o le moli. But the life that is in Jesus comes with the light of Jesus. So ole ola lea. Ma le malama lea, e o mai whaatasi. A ole ola ma le malama lea. Na te whaaleanga ina pe, na te whaangoto ina i le moana. Mea e te lei loa, na te whaamatanga ina oe. Fai mai le tala Ioane. Na sau Yesu.
o loo ia te ia le ola ma le malama lama lea. Ai whai mai, e le talia e ona, e lona nuu. Jesus came with that light, and that light a olona nuu na te le talia ina. Because if they don't accept Jesus, they don't accept the light with that life. And only that life with the light can destroy what is mortal. Langa ua tele lava le whaseina le laulangi. Langa a ele malama lama ya Yesu. E matua e pongi sa lava i le mea na te whaamatanga ina oe. Mana ia i o tala na Paulo na e. Whai mai leo Paulo. O te fia ofu i le ofu le na. Leanga nei te iwa o le lava la ma. A o le ofu le na. O le ola e iai le malamalama o Keriso. Mela na tala no ai Paulo il momoka ni tom ta ubas fuluma le lima. O le tino oti, ofu le tino le oti lava. O le tino i vale, ofu le tino o la pea. Ele tu sei tu ta ua le pusa oti. Fato atu fa ofu ta ua yai. So even though you're living and you're breathing the air, you need to put on what is immortality. Ta ua iole. Ono malama lama le lei. Fai mai. Ele ngata ele italia lona nuu. A tau lona nuu tau tala ya sauta. Ele italia ina e ona tangata. O le whanau atoa aper amo Israelu. Te lo oe o mea le so lai whaasanga lava Israelu i whaingata. La fato a ele ia o se fulu pasene Israelu wala totalia Yesu. Maftai le tua, mawala mano nu ese. We have the opportunity. But church, be wise. Mo mawala mano nu ese. Faifa leila mano. Aiza, langa toi fo Yesu lona nu. Lona winga pe fo linga mai. Ona tia ilo leo tato. A ole ava no leo tato maua. Fu. Le tino ola pea. Pui pui oe. Mai le meta fa se. Na sauia Yesu. Mai lona nuu. Mai ona tangata. The only person that accepts Jesus is John the Baptist.
Mele nai, whaile tala lea Yesu. E le ai se perofeta na whanau se manawa o se whawhine e sili a Ioane el Baptiso. O Ioane el Baptiso, e le I umi se taimi na ngalue ai. Ai e alu Ioane. Fulfill, wa whatau nuu le mea na sawai. Ai mai leo Yesu, e le ai se perofeta sili a Ioane. E iloa le sili o Ioane. I le ofu ai. E le iloa e mata. E le mapaina pa I ai le lima. Ai vai mai le tala Ioane. Na awina mai le tangata. O lana moli mau, na te moli mauina Yesu. In other words, paua leo le tangata na te moli mauina Yesu sao. O le tangata e ofu I le ola e yail malama. That's why there are a lot of false prophets. They know how to read the Bible. Langa ole moli maua Ioane. Le tangata na iante ia le ola. Ola o yaile malama. Eva ai a Yesu. Fai mai. Ole mamoe na te ave ese le angasala. Ole moli maua Ioane. O Yesu na te ave ese le angasala. O le mele tupu. Ua sau le moli mau na te whaamasino o tangata. Maola, be very careful. Mele na le wa tele na whaaluma le lotu. Wa tele mea matangai te tupu I le lotu. Oi sea, e whaamasino sino. Ele isau Yesu e whaamasino le tangata. He came to save. But the church, if you find lata o whale whaamasino. Le ai ele isau le whaamasino. O le sau la sau Yesu, ele to sau la vea il tangata. La sau la whaamasino le tangata. E mai le taimi na fia mai ai Yesu o mai le taimi ni. O le mission na lava Yesu, o le lava il tangata. E te le o fua loa le ola e iai le malama. O lo vai atua I le o se e ngofo mfamasingo. E vai akua I le o se ngofo mfamasingo. E tuai mai lo le lotu fai iai au mfamasinonga. E te vai atu loe ula vale lana whanau. Yalu iai lau mfamasinonga. But you're not thinking, am I going to save those people? E mafua mai. Langa e mana o mia oe mao. Le ola e iai le malama. Awa foi. O le wai lo e Paulo. O le tino lea e tino ai. E oi. Be nofo e le isa na tala. E oi. Pe ata mai a. E oi. Pe ke fia oi, pe ke le fia oi. E ke oi a. E hala na oi. Because the body that you are wearing always groans.
e oi. O le oi nā lea, le whaingo fie o na mai lei tātou, i me umae, wa tātou tele no noa. E whai fe au e whaalumaina, e whai le tofi te le i le lotu, e whai le matai te le i le ainga, ai o le whaingo fie i o whaalumaina. Ai sea, o le whai longa le nai tau mai ai, e le o fua le ola, e iai le malamalama. O ia le na te folo pata tō ina, por tō whatu moana ina, me leanga. Ua pispisi ala langi. Ua whaingo fia fo en pispisi ala lotu. Ua le ilope la veai. Pe whamsingo. Langa iai mea, o le mana na ia. Ae leiloa, o lo iai tonu le, me i vale. Na sa vavali atua a pera amo, malonga nephew le o lota. A o lota, o le vaai a pera amo ia lota. Se pea so na uso. Wa amata ona, whamanuia le atua ia a pera amo. Ua manuia atua i malota. Ua whai au na a pera amo. Whai au na lota. Aena sa vali atu lota i tuo apera amo. Peia se atali o apera amo. Whai atu apera amo lota. Lato e maita ta ato nale. Ia ta mo e lota. Na mata loa ona. Whai la fumanu, whai atu leo apera amo ia lota, lota, ia watu maoe moe na e fiama, povi na e fiama. Ma vai male, au na ia, watu na e au na ia te oe. Alu atu lota ma vai atu ia apera amo ua. Ua amata ona fiam hisa lota. Rona winga. Ai whalongo atu ia apel amo le leo o lota pe a whaia na wauna. Pupula mako maka. O te lota. Ia wā foi lai au na lota. Ua fia misa foi la tau. Lopo na whai aise au na apera amo. Ila au na lota. Sisi. E whalongo. Kwa kou o mai ngai a. Whai mai whai leo au na lota. Pe mau kia mai ngai pe a. Kusanga kou. Whaalongolongo atu apela amo. Wa matau na esel meu savali ai lota. Whai atu lo apela amo ia lota lota. Au ne imisa ta ua. A ua va lea ma moe ma povi. Va lea toi ma au au na. Au ta te va lea tu ai. Are you okay?
Fai mai lo leo aper amo ia lota. Lota. A e alu i le tau matau. O te alu i leanga vale. O whapea. O te ofo ia lota. Ai le whao ngale le ilonga whai ai. Oe kuale i loa e lota la ua maulu mai le mea ngake. Whaalu mai na ia. Vai atu lota. O le whanua la ua tasi. Oka le mana ia. Whai atu la lota e abel amo. Amo. O a wai la ua tasi. Mana ia. Suli. Whai atu la abel amo. Ia. Halu loa. E whamatatu spa ia. Ua whaasanga lota i le atua. E lei whaasanga le tau matau. E lei whaasanga i leanga vale. Hau whaasanga i le atua. Ia apela amo. O apela amo. Sawa. Ua sa fuol makua ia. E ingo ke ufa ingo ia pua. Mo ia apela amo. O whapea. Wow. Na vatua ia i o le tofi. E lilo, whato asawana nei. E saulo le tu ai ngā style na. O inae tau mai ai. E le o fua le ola. E iai le mala malama. Na te leiloa. O toto mama komoro tangata whale tonunga. E launga tasi le whanua. E ola le leila au. A o tangata o le makua leanga. Not knowing. O le mei uvale leua. Savali ia. Ti enda e leaka. Ia, ua kūru ko alua. Ua pei ole whangmasi mare. A o siana whanau teine. Na koe whanga ngaua ia lota. Ai ana ofu lota i le ola e iai le malama. E whai atu la apel amo. E ale launga tasi. Whapea lota. Sili atu ai a te aula o tira mua i le atua. Because God has a life with the light that can swallow up what is wrong. Young people, wa ai oi te wa singo makai ke lear ko ai nga ya ke oi. Alua ko e fia poko. Ko ngalo ya te oi. La lefa atali mai so toma makumoro. Ole me fingata. O leilo lota, o le mei vale le wasa vali ai. Even though, nana vai atu o le mana ia i lana vai. That's why I didn't pray to be a pastor. I didn't pray for that. I didn't pray to have a big church, a ministry. Na matalona i ainga pe to lua sunga Mikaele la matai mas watu ma ngai wala varka ko wala va i farka vale ka ke pingi ai ka ko
O te leilo. E mawhai o na whaasavalia ua le atua. Al whalawelawe. O te leiloa po whele me whaalumai ngā iau. A whele me whaamangui a iau. Mela, I don't look left or right. I don't want to copy any church. Po ai ala tangata e whaonga ina e lea tua. O ke lewa ai ai. I thank God for that person. O te whasanga i le na te au mai a le ola. Na te whapupula mata o lo uanganga. I le meleanga. Ai sea, ke o soa la upasi se meleanga. Umae, le upunai whaonga o le lava lava. Atamu, o whea oe. Au whalongo i lo leo. Ho tira ia teo. E mata ngāle mele wo o iai. Lalau me wo whai. Koe ai la au. Te lor vea au te krantu e whaamatalatu ia te oe. Ai ana whaato e se loi kai miringa. Pe whai lea tua. Whamole mole wo uanga sala. Po ai ale la au. E tele i mana au tango e ai. Te rope whaapero lea tu ia wari rei. Hawhai lai loe lea tua. O le tangata e vai. Ale mea leo whai aku e lafi. Ko si o so. Ma vai mai o le whawhinge. Whainga la o le tala whamai. O le whawhinge o oenga e au mai al whawhinge. Ele o au ele anga. Ele o whawhinge le anga. A oenga e au mai al whawhinge. Are you alright? Whakuloa lea tua. Fafo malma whala. E ala lau whai atu melia. O le tele meu te tupu i lalang. Kele meu tupu i tako kungu. Eu mai wa whaaluma ina tangata. And we try to solve the problem. Wakako kau mawhai, wa avakulau advice, wa wakulau wa. I'm telling you, esel me mga oile tua. You have to put on life that can swallow up what is evil. O le ola lana, le whaamatala e Paulo, e oi il tilo, menga le alenga mui, aisea, e oi. E ke le oi lo, e le mui foi. Al whalawelawe, e oi ale mea. Whai mai o ke whai whe au loa. Sisi. E suru rolo vai se vai lo ke kuai. Nga ka di kongu le mo le mui o lo roko. Uma e. Fai kengi mea. Foi atua lo fal fai au a inga le va koi kupe me ai me nga. Au tama fo ia nga e pe whaale fia loku. Makua ingo ai. Lele va ia tu yona le baptiso ya Yesu fai mai. The only one can take away the sin of this world. Mai pau wale nga oia Teilo ena sau Yesu i lona nuu. E avaku i aile ofu lea o le ola e iaile malama. Aile karia e longa.
Fai mai lo Ioane, e te mola o kale Ioane ta bua mua. Fai mai lo Ioane. O ila tau na talia. Ua fai ma whanau a le atua. Pe iuteia, pe isala elu, pe ngu ese, pe le kaulia lako wainga. A la tau talia Yesu. A la tau whaatua tua ia Yesu. Ua ave ia Yesu le ofu lea. O le ola e iai le malama. O le ofura le iai le ola, ma le malama. E ufufina le tino oi. E vai tu la fia. Fai tu ea. Ai u fa tau sau tava le fou, va mai le ai na matau sa vani mai meta maiti. Alal me la te fia. E ua mau se tō fale, le o le mau te le lisi fa tali au o fale a le afalingo le mea. A le hausi. Ko ai tu le fia va pea, fia e foi tu atu lotu atu tau sami tō kuka mai, i rei fai ase mea ai. Ai halanga fia. It's a life with a light that can swallow up fia ai. E lei a te oe loa, le ola le iailo na malama. O lai te alala ilo no foa, mai tilo le la e o tangata le ma nai atu ilo ofu. A makalonga po fesa uai. Lawa e wako e kei loa. Vai mai o le ainga maki valai sa mo se vai ngale o fia ofu. Fia kama mamafa inga. Hai sia, wa makanga mui le loto. Ia fai aku le kala o lea. Poma e on tangata wha masino. E alana e fai a tala o lesi. Wa e mana o e fai sau pūlou wha masino. Ai va ai atu nei. E ono wha mau o tino ana ale lua wha mau lai mau mai wala ini wha mau. Kai minga o e whai ai. Atu o lolo loto watu lo ofu tanga sui ni wha mau. Wa ele wha masi no tangata leo wha le ton. Awa e va ai i le atua. Po le ale lavea ina lavea i al tangata. Melena. E mata utia i ale mori maua. A Ioane el Baptiso. Ai vai le whainga i Yesu or saunoanga lea. Whamai ele aise, pero feta na whanau se manawa se whawhine. E peio Ioane, tusama Ioane el Baptiso. Amai, a o le iti le malo o le atua. Lona winga, o tangata ia sa uni e oile langi. Po o tangata e oile malo o le atua. O lo o latou o fua le ola. E el malmalama. La vetulea, e le wha amanu po ia i o whangalo soifu. E saule me kinga. Wa e whaakarikari aku iai. Ala no whapea ai. Ma kirilo inga. Pia kei. Me wala te te vai tu i mei te tupu laulangi. Pengi mea kei.
E tau mawhai ala tino, e whai se mea. E whake iai oi. Whamai, ngā moe a malua kua ia. O au mea ngā whai ale alu siaki oi. Aia, sao le leia. Se ngā kamalu fo kai kai. Kake leilo. E korokola kuro tau sanga i whiku se fu. Wa kake ia i le oso mai oi. Si mea kake le i mawhau fau ia. Tai mea ngā wera mai. A o e fo ia e kuku a mai ngei. Not knowing the body that we are wearing always grown. E alfa tau mele ofe keu ai. Sa wa lea lala ni me tu mo tangata mata ata. Nal fio ale fale mai ki ngalo. Whaftaile li e tele i o mea e tau puni ele tino oi. Aftai wa ola lau au tele i oi, uma e tangota wane, ia tu ulo taringa, e sau e vui le wha fresh mai ai oi. A te ilo e talai umaloa, e vai atu ale ta tia mai o lau tino. Ka le fia fai kingo ai ngai kingo. Malo ama. Foi se tele, wa foi tele si la fia te mi la la iti la ufana. Ma tango tu si mai e tele lo. O le mo ko asifi o ngau ila ki kida. O la ke si ir kai mi le pepe ai. A te leilo. E ia la so e fai a on. Oi lo kama. O le kuri fa ko lu nga male on. Al te mi le na si e o la titi la fa pe. O te manga oi lo ka li ile ia fai malo ia. Ia uma e wolo ia. Fapia. Thank God for Jesus. Olingo tu sa petele sa ulvala au le la fai atu. Wa voi vatula utala langai. E o le close lo loko isi au fanga king. Ya o isi au whanau tine, sa tino lapu poa, au watu, wala iti ane ala tau ti. Watu, talo si ane iso ngā whaia lako kai koa ruan. Awa a alu le to rua toina sau te watu, wa pa e ane alfa whi. O whenga e ai. Ai seha, lai ono tino. Ia tau whatu tō rua. Ai tele o tatou mea ai. Mai, ele ai se mea ai. E whatu saina oe pēi halu. Ua ono tino. Ai mai se apea oina. Uma le statou oti, sauma le statou oti. Sauma le statou oti. Ina whainga o iputi, mapea. Talo sia o ofu le ali i le hola. E iai le malamrama o else. E whaima ia. Kua kou fia ake ke pua aso. Awa ai lone le whai ke pua. Kou ka maa e fia ke pua. Oh.
Haleluia. Ai te lea mea. Na whai neire lota suafa matai. Ma lota manatu e. Maua mai ei sata i e tonga ma sata. Ai uma e. Na o mea alu. Na o mea. Whapea la o e. Ele o tau tala tino. Ele wala ala atu altina awao. O mea latu a inga le fai. Ma fai. O sao yo fai ava. E ngofo le kau kala. A ke wako al fai ava. Ua halu alonga ki. Au wafo ilai ma mawhai a te ia. O sao ngā tai li mawhe. Ele fa pele anga ta maloa. Al mo le loto ta maloa. E a lofa. Ilanga wife. A pea soli. E fe. Ai wafula. Ho mafau fau. Ile melea. Ina ua. Fai mai Paulo. O te leo manatu. Ia o walu. O te fia no fai le tino nei. But because of the oil, the tino le nei. I want to go. E sili ai lo walu. Fua ila le ua. Fua ia tu Paulo. A tuai nalu. Ei unana le mauale. Hola e whaavavau. E leo whaapea la o fia oti Paulo. Ai ona o le oi o le tino. Ai sea, e ala na oi le tino. Langa o le tino o le tele i ona manao. Ti ngana i lona tele mawhaia. Ai a o ni na manao. Ti ngana i loa e le lavalan tupe maua mai ai. Ai a o nei na manao. Te au atua na uia. Hala. Se. Ele i loa si la tu ai. O le wano fatu ang whaatau o masal au le whanua lai sa moa. Umae. Ua vai aku le vevesi, ua vevesi ai. Ia mata loa. Ua ele iropo ai ai halu iai. Ua whaalongolongo tala solo. Ua fia mauale. Fautuanga. Peke alu ai le whaife au. It will never answer your question. Te lua whekau I mase angelu. It will never answer your question. Lope te wheku le angelu e whamai. Whaikau kuspaia. Anga wai ngāri kuspaia. Mea laina tau tangata. Wala tau ta lia Yesu. Whai mai le tala Ioane. E leo le totona lato whananau mai ai. E leo le loto le tangata na lato whananau mai ai. E leo le manao foi o le tangata nga lako whanau. Ai ai tangata. Awan foi. O lau sunga malau foi se sunga. O toto a tatou matua. O manao a tatou matua. O loto a tatou matua. Kakako whanau mai ai. Aru sini, oi la tangata lea e winga ia di sau noanga lea. Oi la tau na tau talia Yesu
E whātua tue lona suafa. Whamai, e leo kokolong ka mamalong tingang whangau mai ai. E leo le manao lon ta mamalong tinga. E leo le loto lon ta mamalong tinga. So go and check yourself. Melan na te toto maua lunga loa e lato e whamere fo mai. Te loa to wa inga le sa ule la inga le a. O tangata ia o fua leola e iai le malamalama. O te leo whai atu i leola le ae te mana vaina i le ea po au fo. E leo le malamalama pe o le malamalama le lama le susuru o le moli. O i nai tau mai ai. E mongi alo kalia o Yesu. Pe ano whai atu. My whole life is church. Ma o whaang hau le loko. O loko maanga whai le loko. Na o wola mai le loko. Ao le aso na uva ai le vavenga na whai ai lo nis. Whaola mai le oti. O sa lo whai le atua. Whapea o ke loko o ke iloa oe. Whapea ua la tali o le whaife au o te iloa oe. I thought I was born in a Christian family. I thought, I know you. Now, please, can you help me to know you? Wa ukangi ama uta uta. Wa ulei lola taimina o moe. Hau vai atu ila umiti wa sau le malamalama mai le langi. Saua taia ila uva ai. O no fai lunga. Kwa ia ulei loa po le halea mea. Taimilna. O kerei loa ia mea o lotu Pentekoso. O kerei loa o kerei. But in God's plan, wa whaasino mai ele atua le awala. Ia o talia Yesu. Ma o whaatua tua ilona suafa. So whatever problem I face, I always ask Jesus. Langai le mana ia le mea lea se ilonga wa e wha ilonga kuro wa e ngasi. Wa e fiwe wa kuai le ai ale kari. A makalonga e wapea. O le tua wha mole molea. Kusai ki koe kapa kui lea kua. Hawa levan ka kai solo oe. Melea. Once you sau noa loa confess with your mouth that Jesus is Lord. Believe in your heart that Jesus died for you to save you. O le kaimi alanga e a makailoanga e ofule e iai le ola. E iai le malamlama. Langa laila a lui mai oe. I mea orkimu. Ai utalia Yesu ava le vaverti o lima ai vai le mela e olai te li lope mo ipea ela no vai atu ua fa manu po ia i o fanga pe ua fa ke ia ka ko le kele o mesi la he tausi lau fa nau e te li lol me tupu ai. Lea la rua whaai poipo. Kisi aku lesi lesi. Anga ngai vai aku au amakan ko uronga ngi fa ko uronga lauru.
Po sui o fōlinga. Whalung puro kala mai. Anga le ai ka maiki wa ka keka. Ke rua le ngongo fōin ka maiki. Nga lua fia ngongo wha o lua ke fia kisi o i leisi. But the body, e hoi ki. O si au to alua po si au mana mea na e manatu. Po lea, ai ngā falling ai, you still love that person. E hoi lolo tino. A makanga esel me ke kai ai ulongona. Ei a silia ko kenga ma ua mua. E tu ala tu su e fa mai o longa ma ale nga o kia ngafa. A wafo I wa matou feoi le nei ola, mo le nei fale. Ola o lau tele I le fia wha o fuina I lo matou fale mai le langi. Le malama o lo I le ola lea. O le fale le na o le langi. Wa mai I le langi. Nanga tele a whaupunga whaupu ai e. I saunoanga apostolo mai la tontus to seal to spaya. Na fai mai ole ola, ai na wha matala I ane ole ola lea e iai le malama. Fai mai. Ava ai mai iai pongisa. E fefel pongsa. E le mawhai e pongsa o ngā kalia. O ngā kali. Le malama lea. O lea tat e anga tuala langi pongsa. The world is facing darkness. E whaasanga ai me pongsa. Me walena, wa tumu I ale lalo langi me o tonga fiti. E halu atu lo e le ma faina no fo ma. Failo ilonga kaseni. Ka kusi ka ingo len ka fai poipo. Nga uma ka ke ape a mawali. Ai avai atu le oile loko sole. Ai le lopo fa fenga. Nga umaile me foi le aloi, umaile benefiki male. Christians, are you all right with those things? Takulole ka ule ofisa. Pele so ko lo waru ka malo. Artonga fiti le me. Ia maua mai ai so. Lang foi leu fiai. Leu oi.
O le ilonga solo le me. Tutupu na alfana. Kire ka ua iai. E te leilo. O lota leu whaasanga i aso toma. Makomoro. So even though nga fofola tu iai le ato atoa e whai eila na whiriwhiringa. Ai nga kilo lo i mele li. Ai le tilo i le atua. Se se lo mea. So if you're here today, if you need something, o ingai te vai. O e vai se whangua launga kasi ma le maanga ia ma lea. Me ngai le kali lo ina New Zealand Australia. E le kali lo Australian perkangia. E le bawa lo perkangia. Ia lo firiskia. O le ilo le tali ai sea. E le iwa ai le atua. Ai nga wa ai le lau tele o le whangua. Po fea pale el po. Ano le anofo mai o. Anga kou o mai ngei. Anga kou o mai ngei. Monga fo o kou i ngā. O au tolu o pe whainga luanga waku i Samoa. O kere saua. Ai vai le ika o lo kua whainga. Whai mai. E ke kou mai lo whasia mai. E le ilo si o kua whainga. O hau le wakalia Yesu. Po le ale a vatu a tala i tele me maua i ngei maa. No way, Jose. Na o saulo i New Zealand. Tole. Awanga o saua i lesi aso. Au whainga luenga i lesi aso. Ua lewa whaakari haku ngā luenga. Malo ola ku ngā whainga luenga. Tole whainga luenga mai ai le alu mana soa ko alua ko bea. U whapea. Anga o Samoa. Whapengela o ke ka whaalua keki. Awa foi lau te whainga luenga le PC te mina. Lani. Whetari ei. O tale whaakau mai le. Ai le lola walo ka whaalua keki. Au sau ngai nei. So le kele ngofo i lalo. Se ilonga e kale. Nafule ngol mea. O ianga. Se ilonga e kare sa moto. Te ilo e le aso mua na unofo i usala moa. Whapea. Whapea ele maua ui i. Le ana whaine iau si taili o e sili aku o e kau le maua. Le inga luenga e whai. A le usau nge afu mai a. E sauri tatongi. Mukua i o kale la vaa. Ai whawhetai le atua. O toi whapupula ho ta mata i a Yesu. Sa o ai le leia tultalia o Yesu. Wa ulewa ai ema ua o ulela ngona ai ti ngā o ngā ruenga ma me whapena. But something good. Wa kupu i tonu o lo uola. Te lo, whailo lau. Te ial whailo lau miti. Ua ave au le langi. Mau te tiro ku. O leo te alu e whaile loto. Aringi o ke rei tatalo au te whaia se lo. Whai mai ma le upu ia ke au. Ua uma o e malau ngā luenga. Lela e alu ke full time le lo. O le mena u whainga luenga. E toa toru mātou whai e te sele mātou tala no.
A mātou umatoto. Mātou talia uma Yesu. Nea lau ufa matala i le Aloalii. Le mea na faali mai e le atua ia tau. A vele tau fai mai o tam. Mai te loa e te alulo. Mai lau pus fai ngaluenga. Fatu le ai. Kusa po ke alu ke alwe ui fai mako. E kise mako meanga. Ke alu au maafe au mea. O te i au te leilo. O leisi aso. A tu mai le pule. Ana tu mai le pule mfai mai. Koki, can you see me in the office? Mako okay. O walu lo. A le taimi leo lai pisi al ngalue. O maa ka ue wai inga meo transformer ke kele ia ma meo power. Wanga le men. Oh ka. Na wal watu wa. O vai e tu. Lasa fai mai le pule lo na fua. Fa mai, can you sit down? Ngofo ilalo, ngofo ilalo, kango markama lor ke kusi, fai mai. This is your redundancy money. O fai koe, lei masa ukala, a te loe, o tau tala mai a le atua, wa fai ua iloe le atua, le tala le ua ilo uloto. Ua makanga faila ukala le atua, a ele kulia o ke le anu ese marangalua. O te ia le kua le pule. Ai sau fai mai a kiau. O loko kongi muli rea. O tango kula ila ke kusi lenga mai o la a kule o mako king. Wai mingan mako king wa kapenga o me fai ngalung. Veli. Fatu. Wa ule o redundant. Le wa mai la. Ai va ai le keloi. Kua e lungal fo mengi. O le inkia wale palau vale. Wa wala wa ika le pule leo kuli a le wa walu a le pisi ngalua. Ia o fako. Bye bye. O sa o wasa kongor ka vale walu. Fa mai la ukala. Kere ropo ila kongia lo vale le. Fa masangi ale le atua mangake. Hi. E puki mal falawa la so ngafua e puki mal falawa la to lua to lulo to covid wala le ko nga ya ta ko sa fa le vai to le puki ya mal falawa. Ki kanker fonga vili melo kinga. Koki o mai lai. Ia le mangui ava ftai. Ea o e manga o mi le ai le ya me uma fa ftai lava. Eleilo. O lo que fia ai. But I learned something new. Mo vai atu nei. Sole. Whangau me lau whangau. Koe a ku pusauki. Menga aku sila male fai aura le pese me luai o. Ko tiki aku pusoki. The hard life that I walked, I learned something new. E alua ka vale motorway. Whankole whainga ave si singa loi maka hafe kua. Ele whapea o wika. A whankole pa i mai o le atu e tau. Even though leo ke whaasanga li ke leo le mau whawhikau. O te leilo. O le loku le la whai. Ka woki mai lea. Ka woki mai lea. Ka woki mai lea. Whapea. Ana o le ui mai ngai le ka woki o afi. O te le o le loko lea. Whawhewhenga o la vea i tangata le aoki. Whantua te akono na, ai ko inga wale vau.
Wala au mai a maua. Le ainga o mai. A mole mole su mai. O le umatu wha maa vai. O le la auki. Ma watua. Ma ki kakalo ia ilunga. E le wha pe ma ki kakalo ia ola. Hawa ia te ima ua le loto. O le atuanga ke la vere. Te vai a kule me pese waki wanga ua lolo a me vai ilo al kao le whaku mole. Ia ko ale kisi ai ma whaile ma kakalo ma. Ma fita ngisi ai lunga. And then we left. Ma te o ile whale. Ai vili a kule aina. Whamul mo lau sunga. O le wako e ola. Melena. Po le a le mai ki ngā inga malea. Te whai mai la oti. O te lewa ai la oti. O te wha ai ia Yesu la veai. E pule Yesu. A ia sila sila mai le atua le loko. Mena leina. Na ese ia le tū langa o Yohane le Baptiso. Langa o langa mōli mau. O le mōli mau la veai. E le tau whaamatala ina atu e seisi i a te oe, mea le kupu i a keia. Aisea, wahe ofo i a te oe maa, o meanga o le kupu mai a kako. It's the body that we wear. O le tingo, le kako ke ofuai. Le iei tinga, le iei le oi, le iei whaingataa. Ai anana e ave oi le langi, ave tā ue le langi. Pe a whai, o le ka mori mau, o le lawe. E le whaapea i te whae kulola aoki mai i aoki loa. Nena i te watu o mai, e o le mea sili au aluskoi inga. I'm telling you, I never think of that. Even though I don't want to think about death. Why? Langa ola moli mau. O la vei. E halanga ola moli mau o la vei. Langa o o tangata o talia Yesu. Langa au mai le moli mau. La vea il tangata. Lopo fia ta oto atu i lo tau au si au tama. Lopo fia ta tala atu se langona o si o uso kerusiano ia te oe. A wale open mafa langona o tangata. Nei ke i fo e sel me ke mi lo i ele me. Melia, pe ta wat se fa fita uli o seisi ate oi. So, young people, even though your parents never say anything bad in the family, I want you to pray for your parents to save them. Why? Because they are leading the family. Because if you are single today, one day you'll get married and you'll have children. And now, oh, talo fai si o kama mafasanga ngi mea. Ai o kere I loa. Dress yourself with the life that has light,
that can swallow up what is wrong, what is mortal, what is evil. Na vaile, tātou te le whaamasin ai. People are no longer, they don't trust the church anymore. Wale karikonga ka ngaka loko. Foi leo, suru mai ta ngaka fia. Ola, ayo mainga. So le engo foku le loko mpulo whaamasingo vo ianga le. Wah! Malo a ea. Wala ia. Yo hi fore whaatanga le mala ia ngale. Na. Awan ia te oel moli maunga. Ayalanga le nga ave ese maoe. Inga ua e ofu I le ola. E yele mala mau keriso. E te ofu lo I le ola le nga. E ilo moli maunga saua Yesu. E la vei ka ua. A makalonga e whaapea. Now, wa uva ayatu le lalo langiringi. Wa o fia lua. O te fia ngofo I lunga I le mela I le atua. Lenga au maia le ola. E yei le malama. I want you to close your eyes. O ia whai o sau nia I mātou mo le nei lama mea. O le atua ia. O ia whai o whoa I mai le whaamaoni. O le anganga ia te mātou. O le nei. Ua mātou loto te tele ai le au noa. Ona ua mātou I loa. A o mātou no nofo I le tino. Ua mātou nofo ese I mātou mai lele. Melna, ai la ngona nei o tino tinga. E oso mai ale tingo vai mai. Au fe Yesu. Au fe Yesu anga e kalia. Fai mai Paulo. O lea tātou te nofo ese mai. A olonanga. Le au maia ia te tātou. Inga ia kākou. O ofu I le ola lea. E iai le malamana. O le ola lea. E te waaia kuai. I le meleanga. Ua moto atua. E te vai a koe mea kau whaasase. Ua mou a kua. E te vai a koe mea I uvale. Ua pei o se mea e pa ui le moana sausau. Ua lilo atu I ate. You are free to lift up your hands to Jesus. Hafa iste mi maftielo uloto. El watu le maftianga le na fa yati yati. Hafa Yesu na etalia.
te lua no fo ese. O Yesu la no fo mai laki. Ha o hele te no fo atu lala. Fai mai lo leo le talapo. Ua matou lo tu tele. Ma ua sili lo matou manao. Ia o ese matou le tinoni. Ai ano nofo I matou. Maleri. In other words, e te nofo tu fo lola. A olo loto le nofo mai lo wali I au au tafa. Even though o le te lua nofo ese maleri. Mele na ai le metinga. Isi dia kula kala ka mai le mekinga ia ke oi. I learned this. How we na ilo lot. Mai kai minga ilo savalinga lo savaria. Kai mi wala. Or kai pese I woki. Fa bela oele o li fola ngono le tino fai mai. How fe Yesu na na Italia. That's what I love. What Paul said. Mo lo to telia. I love what Paul said. I have the confidence. And I prefer to be at home with Jesus. Even though I face difficulties in this world, here we are. Leo te whasara I meti ngā lo tini. Hai whai mai le ola le I le malamala. Na se lota. I lona wa ai I mea. Pei ni mea mana na I o lala. Ai na te le iloa. Le whawhanonga lai sana. Fa pena mo pe ai ni meti ngai. Te whasanga iai. Whatever situation you go through, don't look at the problem. Because the filling of the flesh will make that problem bigger and bigger and bigger. Olean meti nga fasanga yele luo ngali. Whatever I meti nga. No meki nga ka yellow king. Ka yellow. Ya fan. The life that Christ has provided for us, it's available. Ole ola le mai a Keriso. Wa vano mo oi. Yele whakaus whaloloa. Whaka yele awa kua sa whaiwhi au. E watu. E le. Na sau e la vea I ati oi. Me wala. Awa ai tangata ia Ioana le Baptista. They thought he's the Christ.
Avai tangata ia Ioana le baptiso. Whapela to ol keriso lea. Onga o langa mori mau. Te ilolo mamalu o keriso. Ole mamalu o keriso lai le tangata. Ngā te ola inga le ola. E iei marumana. O langa mori mau fo. E lewa ai le leanga le tangata. Ai wa ai. I le lawe ina o le tangata. Let's all stand. Te le whai atu te sauru mai i. Ai te. Wha maulala oi le atua. Ma si ilo lima i le atua. Mai whai atu i le atua. Ua ule nei mo oi. Whafta i le ona. E iai le malamana. Ina nei whase ina. Ele ngata i ti ngalo ti. Au mea tau whase ina. Sing it song. God has spoken.
le pa iane lo tua oi. O tangata nei tafa mai te talo mo ia. O e te talo mo le wa e te talo ia i te taimile nei. Be a witness. Ia whai o oi o se mori mau. E la vea i le tangata. Awa o tangata na e o le langi. Oe leo lo e te talo mo le tangata e la vea i le tangata. E sili atu oe ia Ioane le Baptiso. Whamamalu oe le atua. Nanga te le whamasino le tangata. Ai te la vea i le tangata. Whai mai o tau o ulangona I alom whanau. Aua nei tu ua. Lo te talo mo I lātou. O whanau e lata I a te oe ta mamal tina. O whanau e le lata I a te oe. Ia tusa I ai lau te talo I te miu. Wonderful Jesus. Palepa o lo il fermai. Ya te o talo la vea. Talo mo palepa. Pafta Yesu. Jai leola forward to ina mo palepa. Wa uma matfutianga o le tino. Tina te palepa yo a. Hallelujah. Sei usu melitari. Hallelujah. The
Whaftai le whetalai o lo nganga mo I mātou. Father, we thank you for the revelation of your word. Speak to your church the revelation of your word. Tuina te lau kalesia o maumunia. I lato o mau mātou mafuta nei tae o whei tu o le lalolangi o lo mai moa mai ai ma mātou lorotu fatas. Father, bless them with such a blessings to be in your presence, to know more about you. Ia manuia I lato, whalongo I lau upu, manuia I lau upu, ia ola I lau. Tātou malau whio e manuia. Lo mātou te talo e ala ia Iesu Kirisu. Lo mātou o li ima lo mātou whaola. Tātou ala whatasi amen. Manuia lo tua oi. Nei a lalo mai le I lalo. Ia, tui nātou whaila tusi whaftai. Okay, malo, thank you. Aloalii, Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Ia fa talofa antu le fiafi ngo su ala ulu le fo matamua sa longa I fo fanga I Aloalii. Ia ile te sanga e tasi le lua afe su fitu malese lua afe su valu. Ia sa ia isa no malanga tua I 𝚟𝚒𝚍. Samoa na tunu pele o te whaftaile atua o nawa no le lei. Ia te tonu fo. Lo ia te oese la ngona fa pena na e fia alu pa ia pro no le atua. Ia ele se taimi po e talo fo ile atua mo se taimi. Ia le mi le lea lua afe lua lima lo fa pena na ia fa moe moe le tatu malanga. Ia fa te fia malanga mai lo ainga ia ele se noa o te fia ia se la ngona sa ruitawina ilo tangata ino tu mo va ai le mongo olive. Ia lo ia pe fetanga le atua le malili le fio fa lua mai o Iesu Kiriso. Ile lalolangi nei mai o le a fio mai o ia ma tu vai on au le mongo olive e fa fia ngai ma le maru fo ilea Samoa a e fia I loa tili nei lava a mea matango fia na faia le atua na tutupu mai o le atutupu fo ia loa no le leile tato te malanga tu ai ia 𝚟𝚒𝚍 awane ingalo ia te oe fa mlianga le atua
ia o lo ta'atia i o tālima ia o tāua lava lo iai fuafuanga whaasotai pulenga le tātou Global Kingdom TV ia mapuki e loso o vanoa awane ingalo o se fiafianga tele fo ilo nei tangata o nei le tasi se site o lo whapena o na tala no matus pa ia o tausanga umalava e aloi malanga lo whailoa mai e au la tau o le whapena archaeologists o na maua le vaenga ma le vaenga o le mea na si fia ile nganga ma mi sia i nupa ia Samoa ta pena le lua afe lua lima o ina te lo polo to e tūl maunga olive ia e fio mai lo mai Yesu o sanga ia le fungia le tua wha man ia fuafuanga ma plan mai le nei taimi se ia o atu le wha moe moe ona o Yesu. God bless you. Bye. Hello, 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑𝚝, Pulevinaka, and Shalom. My name is 𝗵𝗚𝗚𝗚𝗚𝚘𝚗𝚏𝚘𝚘, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip, and go receive your portion. God bless. Ya, salam, 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑𝚝, wa paanga tato Global TV so se tolera lang. Ia ole o sia Paulo Poutoa futi pali ile le ngoa. Ia ole lua fesulfa na o malanga Israel. Ia e se tau so ole atua ia o se mesa famanina ia ole te la mea le nei uma ai o se o le mango filo ingale na tatalo ai Yesu Kristo ai tu mai ia dia ma mo se le si tu ngango la ngonga ai se va ngango la ngonga ile nganga pa ia le tu ia awalo fasingo manga fo ima ile o mai male fa ngai ngele tu nganga luenga ai o lo sila mai mo nei tu la ia o te le sa le simalanga le tato Global TV ta sang fo ia fio mai tala mai au ta wa yo lo so te o le tua fa yo lo totalo le tua ai ma nei fo lo o te soli fo i au le tua sa fe malanga lo ia ke te to ne mo finish fa malanga ia fio mai tala mai au fa fo Yesu Kristo. Amen. 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑𝚝 and Shalom. My name is 𝗚𝗚𝚙𝚢𝚑𝚝 and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023, and both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during His time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked,
where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Ya, fatalo fatu pa ia malu Samoa. Ya olo wingoa o Ioelu maninoa. Ile tausanga e lua afes fuluvalu. Ia o tausanga le na tatala i ele li isa manoa o te malanga atua i Israelu. Ia o se fatu puina lava le fia ma le oli. Ona talitonu ese fole faitau le afia o ngā le atua. Ia ese fole vainga ina uahalu ma vaai matu lau ele. Ia tele lava ni lui tau na o mai. Ia ai pei lava o le na o vaai ai le vai tafe o Yortana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa faatino ai la mātou baptisonga. To tele i mātou 5 fa i mātou sa whai en mātou baptisonga i sunga foi whawhengainga peo na mātou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa whai foi le viinga, ma whai pesenga, ma whai le tautalonga. Ia ona o le anganga whaaftai le atua, le ia wanoa tatala mai e le atua, ia a whai o iaise mo i mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia, ia lo wawanoa le lei lea, lea ua saunia le Global Kingdom TV, ia le wanoa, ia e whai malanga atuai, o no le swafo Yesu, amen. Talo falava, o lo wingoa o e seta wapsuanga whaumui. Whaftai le atua mo le neia manoa o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu i atu oe. Pe a whai o i atu oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le neia fiafi o te fia whaasoa i atu oe. O se filifilinga tonu, ma le ame o tonu. I lo wo o atu iai, o le a e iloa ai, pei ona o wo o iai, e te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i foai lo uloto, le i tioa a mo li maule a fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai i ai le manuia i so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo tali e Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fia asia, e maua lo wa noa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, e le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le swafo Yesu, amene, ma amene.